Урматтуу мекендештер, азыр Дастанабага бир эки сөзүм айтып коеюн, ал менин үчүнөтүмө киргизбей коюла кадыр. Дастанаба айтып атат, коррупция депчи. Бир күйгөндөн айтам, бир сабак деп айтайын. Кыргыздын канында бар окшойт. Макалдарында окусаң, жебеген жердин астында. Май кармаган бармагын жалайт. Биздин каныбызда бар экен да коррупциячы. Дастанаба ушуну айтып коеюн деген. Мен өзүм выступлением баштап атам. Урматтуу туугандар, 2 жылдан ашты биздин лидер камакта. Отунбаева азыркы президентке кат жазды. Жөн эле отурат ушуну чыгарып бергиле деп. Фракциянын жетекчилери, жогорку кеңештин бардык фракциянын жетекчилери кол коюп, ушу жөн эле отурат, ушуну чыгарып бергиле деп алар да айтышты. Чубагачы айтат бир күнү. Жөн эле отурат, ушу жөн эле чыгарып койбойсуңар депчи. Ошол Өмүрбек Текебаевди каматкан Атамбаев бир күнү телевизордон чыгып алып туруп, бекер эле каматыпмын да, жөн эле камалып отурат да дейт да. Күйбөгөн жерин күл болот да. Урматтуу туугандар, Текебаев менен кошо Чотонов отурат. Жөн эле, кыргызча жөн эле отурат да түрмөдө. Мына Мекенчилик партиясы менен биригип алып туруп митингге чыктык. Şu Kumtörдü dagı kötüröp çıga kalıp dep Çoçşavı Japarov'tu da kamap koygun jöneli oturat Japarov'da Kırgızçalı oturat. Tuğanlar kaçan oğulağız İlgeri bir Begişamatov degen bir akam var ele. Oşol bir büyügönden aytan bir sabak degen eken da. Men atım İsa'ya benim de meni baş kılıp durup de Kırgızlarda avtomat bilen kırayarış gerek deyip de biz uşunday satkın elimizde biz uşunday jaman elimizde aytkanı esimde kalıptı. Şimdi öyle gevirme aldarda uşu Kırgızlara kapı olup keter. Realne söyle bir jalgan söylebey kaçan oğulağız urmattуу Kırgızlar. Mına benzin 10 som 1 litrege 10 som koşulup satıp atat dep bizdin Jeyintip tasanız. 3 minut dep söyleşip kaldınız. Urmat, rahmat elim. Benzindi 1 litrin 10 somdan koşup satıp atat dep bizdin bir deputatımız Emil degen deputatı ayıp çıktı. Birlikten bir adam çıkan yok. Alıp gelince kama alsın. Emnege 1 litre 10 somdan koşuşat dep bir hükümetin müçesi çıkıp koyman yok. Batamışta oşol uçukpaganlar oşa benzinin üstünde oturuşat dep biliriz. Ötkür degen söz Tüslükte ötkür dek bulcakta kurs dep koyat. Bizdin hükümette oturganlar kurs bolbay atpaylı, ötkür bolbay atpaylı, unçukpay oturuşat. Kumtörden emine korkuşat, patamışta men jaman oyum oyladım ket ortam. Şu kumtörge da barı oturup alışkan okşayt depçi. Eki yıl oldu, andan aşık etti. Bizdin mına jıyıktan, Tekebay oturat. Toğanda. Bardı gele aytar, jönle oturat der. İlgeri Nur Omar degen bir jigit var ele, politolog, jurnalist. Oşol gezlikке bastırı, oşol esime düşüyorlar. Tekebayev'tan Sadik'tin başçısından başta prezident geçeyin korkuttu. Yazganda çünkü. Sebebi Tekebay birlikte gelse suratat, kusturat, kamatat.